gitondo ngo wakire ubwo buntu bw'Imana, hanyuma bugutere guca bugufi cyane, bigutere kumenya yuko Imana yabikoze kugira ngo by'ukuri igihe kimwe yerekanire ingabire yayo muri Kristo Yesu yatanze kuri wowe, ubuntu bw'Imana bushikira abandi bantu benshi, maze abantu benshi bahindukira Imana bakizwe ku bwawe. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Rero kino gitondo ndashaka ngo tubyibuke. Ushobora kuba uri ahantu umeze nka Mariya atakibona witeze, aleluya, ariko ndashaka kubwira ko Imana yakuzi n'ibyo uri, Imana irabizi. Imana ishimwe. Nanezerewe cyane kuko nasoma ry'amajambo, ijambo ry'Imana ngo mu kwezi kwa gatandatu Mariya icyo gihe ngo agenderwa n'umumarayika. Imana igituma umumarayika yavuga ati genda i Galilaya ahantu hitwa Nazareti, hariyo umukobwa w'inkumi yitwa Mariya. Sinzi ko mwumva iyi description. Imana yari yatoranije umuntu kanaka, avuga ati uyu munsi muri uku kwezi nahisemo kugirira neza umuntu yitwa Mariya, kandi uwo muntu sinamuhusha, n'umuntu nsanzwe nzi n'umweko neza. Umumarayika namubwiye neza ngo agende shikira, ati genda mu gisagara cy'i Galilaya, mu gisagara cy'Ingozi, hanyuma ushikire umuntu yitwa naka muri ya quartier yitwa Nazareti. Ushaka kuba uri Kinyami, ushaka kuba uri Kurubuye, ushaka kuba uri ahandi hantu kumuremera n'ahandi. Nashaka kubwira ko Imana iyo ikubona, Imana yifuza kugira neza, ntabwo ikwitiranya habe na gato. Imana iza ifise intumbero kanaka, yiteguye kukugira neza, kuko uwo munsi aba ari wewe wagiriwe ubuntu bw'Imana. Ikaze mwemu wawe yera, Mwami Yesu Kristo, wagendagende akore ibimenyetso n'ibitangaza, ukize imitima y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye ikaze rwose Mana nziza, uruhure Mwami barushe erewe kuri Imana igira neza rwose neza, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen amen. Yesu ashimwe cyane, Mana ishimwe. Muranezerewe kuri ubu Imana dufise uyu munsi. Yesu ahabwe icyubahiro. Numva dushimira Imana yongeye kuduha uyu munsi. Mwanditsi wa Zaburi niwe yanditse amajambo akomeye cyane avuga ngo uyu munsi uhoraho yaremye kugira ngo tuwunezererwemo. Umaze igihe ufise ibintu bikugoye, iyo ubikoreje kw'amaso gusa utinya ugira ubwoba. Kino gitondo ndavugana n'uyo muntu, ndakubwira ngo ntacyo utinya kuko Imana ikubwira ubuntu kino gitondo. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ikugiriye ubuntu kino gitondo. Yesu akugiriye ubuntu kino gitondo. Si ngombwa birinde kumara igihe kirekire. Mu minsi iheze ariko ndavuga ubutumwa bwiza mu gitondo hano, numva turiko turasenga, ndongoye gusengera umuntu afise ibintu bimugoye, afise imyenda imuremereye cyane. Hanyuma bukeye umuntu aza kundondera ashinga intara, ambwira yuko yavyakiriye, ati Imana ndakeneye ikimenyetso uyu munsi. Uyu munsi nyene ndakeneye ikimenyetso nimba ari jewe basengeye. Hanyuma saa indwi z'umurango uwo munsi nyene aca yumva telefoni gutelefona, ahabwa she yo kuriha ameza y'inzu. Imana ishimwe. Ibyo tuvuga by'akagakiza tuvuga dushingira intahe, ni ubuzima bubaho bugendagenda, ni ibintu Imana igenda izirakora, ni ibintu Imana ishingira intahe, iherekeza ijambo ryayo ikabishitsa
ndiko nabwira n'uyo muntu n'uno munsi kino gitondo niba waba wizeye kino gitondo Yesu arakugirira neza. Mana ishimwe. Yesu ariko aragenda kwa Lazaro yababwiye amajambo akomeye cyane. Amaze gushikayo yabwiye ba Mariya na Marita ati nimwizera urabona ubwiza bw'Imana. Lazaro yari amaze iminsi ine mu mva. Lazaro yari amaze iminsi ine ari mu mva byaraheze, ariko Yesu amaze kuhagera atangaza inkuru nziza avuga ati nimwizera murashobora kubona ubwiza bw'Imana, kuko Imana yacu ni Imana ishobora kuzura n'ibyapfuye. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Rero umuntu w'Imana wajyanye imbere y'Imana wumva hari ikintu ukeneye ko Imana ikugiramo neza, uyu munsi wa Mungu, iyi tariki y'uwo munsi 18 ndashaka kugira ko irashobora kuba itariki yibagirana mu buzima bwawe, kuko Imana yo yamaze kumanuka hagati muri twebwe. Yesu ariko abwira abantu ubutumwa bwiza, abwira ngo nimuze kino gitondo izere Imana, wakira ubuntu bw'Imana buri hano, yiteguye kukugirira neza, maze Yesu arakugirira neza, aragukiza, aragutabara. Ushobora kuba urwaye wumva byaranse, ushima Imana yacu hagati muri twebwe, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kubana natwe muri byose. Imana iri hano, wakira kukugirira neza kw'Imana kino gitondo. Yesu akugiriye neza. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dusangire amajambo y'Imana ari muri Luka igice cya mbere. Turasoma guhera ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 30. Cyo dusoma guhera mu gice cya mu Banyefeso igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Mana ishimwe. Luka igice cya mbere guhera ku murongo wa 26. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azobyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aravuga ati n'amahoro, ugirira ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane n'iryo jambo, yibaza iyo ndarukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Mariya, kuko ugirira ubuntu n'Imana. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dusome mu Banyefeso igice cya kabiri umutwe w'amajambo uravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'iyi si bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpemu ikorera mu bantu b'intabarikwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera, mu kumvira, mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twarabukorakirwa nk'abandi bose, ariko tuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima nawe na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ingabire y'Imana. Ntibyavuye mu bikorwa kugira ngo hore kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri aya majambo turiko turasoma ni amajambo avuga ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana, ni amajambo avuga ku bijyanye n'ukuntu Imana yahisemo kugirira ubuntu isi, kugira ngo by'ukuri jewe nawe igihe kimwe se tubone agakiza, se dushikire guhinduka, hanyuma twinjire ingoro y'Imana.
badushingiye nabi kusikeri yakijijwe. Nibaza ko umwe wese aca yiyumvira akibuka aho yari bwa mbere kera. Wibuke aho wari usanzwe uri, ntabwo wari ufise inyota yotuma uyu munsi wumva unezererwa by'agakiza. Benshi muri twebwe twarabituka, benshi muri twebwe twarivuga nabi, benshi muri twebwe ntitwasha gusiporta umuntu ariko atubwira ubutumwa bwiza. Niko byari bimeze. Rero Pawulo ariko arabyibutsa aba bantu b'Abanyefeso, ababwira amajambo adasanzwe, avuga ati ndashaka ngo mubyibuke, mwoye kwiyumvira yuko uyu munsi mwebwe ibikorwa muriko murakora, mubona ibitangaza by'Imana bikore ku buzima bwanyu, mubona umugisha w'Imana uza guseruka kuri mwebwe, mubona ukuntu musenga Imana ikishura amasengesho yanyu. Nashaka ngo musubire inyuma gatoyi mubyibuke, ntihagire ikintu na kimwe mugira mwirata, kuko ntacyo mufise mwebwe mwirata. Ni ubuntu gusa mwagiriwe n'Imana bwatumye musha gucika muri uyu munsi. Mana ishimwe. Rero Pawulo abibutsa aya majambo avuga ati byibuke hamwe mwari mutuye mwishwe n'ibyaha byanyu n'ibicumuro byanyu. Cya gihe Imana ibaravye yabona muri abantu batuye muri bitegereje, yabona muri abantu ata buzima bafise, ata ntego bafise, kuko mwari barapfuye. Imana ibarondeye ntiyashobora kubashikira ngo babone kuko mwari kure yayo. Mana idufashe cyane. Pawulo avuga mubyibuke yuko hamwe mwari mutuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ni Imana yonyene yabasanze hahandi irazibagirira neza, yongera ibaha ubuzima, yongera mucika abantu. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ntacyo dufise twebwe uyu munsi twokwirata, kuko kugira ngo dushobore guhindukirira Imana ni ubuntu bw'Imana bwadusanze aho turi, hanyuma butugirira neza. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Mana ishimwe. Abantu namwe yarabagize bazima. Uyu munsi nimukitwa abantu bapfuye. Imana yaciduha ubugingo, Imana yaciduha ubuzima. Uyu munsi turi bazima. Ngo mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera, nk'uko iby'iyi si bigenda. Mwumvira umwami w'abatanzi ikirere, niwe mwebwe ikorera mu bantu b'intabarigwa. Ngo kandi natwe twese twahora muri bo kera, mu kwipfuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba. Pawulo abibutsa aya majambo aravuga ati ikintu mukwiye kumenya cyonyine, nimusha gucira urubanza b'abantu basigaye hariya, nimukwiye gucira urubanza b'abantu bataramenya Imana, kuko mwibuke mubyibuke namwe niko mwari mumeze kera. Nagera mwumvira ingemu ikorera muri iki kirere, igenda iganje abantu, mugakora ibikorwa bihwanye n'imibiri yanyu n'iby'imitima yanyu nk'uko kamere kandi kameze. Uvuga ati rero mubyibuke yuko ntacyo mufise uyu munsi mwosha guhagarara ngo mwirate, ni ubuntu bwonyene Imana yabagiriye. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Uvuga ati rero ndashaka ngo mubimenye agakiza kabonetse kubw'ubu. Mana ishimwe. Ariko Imana kuko umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tubituye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima nawe na Kristo, ng'ubuntu nibwo bwabakijije. Hamwe twari tubituye twishwe n'ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, ngo Imana yaraje itugira abantu bazima, itugira bazima biciye muri Kristo Yesu. Hanyuma ko Yesu yitanze araza arababazwa, amererwa nabi, yishira k'ibyajyanye nawe, yishira kw'imibabaro. Iyo Yesu abivuga avuga amajambo adasanzwe aba mu bizacu nimba yishizeko, iyaje imibabaro Yesu yikoreye, kugira ngo ituromeshe amahoro cyabaye kuri we, ngo kandi imishavu yiwe kugira indwara, ngo ndetse n'ibyo kugira ngo ituromeshe amahoro cyabaye kuri we, kuko Yesu yishizeko ibyaha byacu ngo umunsi ujyana duhabwe kwidegera. Rero Pawulo abibutsa amajambo avuga ati ako gakiza niba karabonetse muri Kristo Yesu, ariko katanzwe kubw'ubuntu gusa. Ngo ubuntu nibwo bwabakijije, ubuntu nibwo bwatugejeho nawe dukira. Ngo kugira ngo umuntu yoye kugira icyo yirata, yoye kugira icyo yishimira, yoye kubona
n'Imana gusa. Mana ishimwe. Yesu abe icyubahiro. Ngo umuntu nibwo bwabakijije, ngo yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo mu bihe bizoza yerekanire itunga riheruke ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ngo umuntu nibwo bwabakijije, ngo umuntu nibwo bwabakijije, ngo kugira ngo mu bihe bizoza Imana yerekanire itunga ryayo muri twebwe. Nashaka kubabwira ko iyo umuntu akijijwe ahisemo guhindukirira Imana, hariho umugisha Imana yerekeresha igikorwa akora. Hariho ukugira neza kw'Imana gushika kuri we. Akenshi iyo umuntu akijijwe, mwumve, usanga akenshi umuntu agenda n'Imana mu buryo budasanzwe. Usenze Imana ikishurira aho hantu, ukakugirira neza, ukabona kugira neza kw'Imana. Kandi na n'uyu munsi niko bimeze. Niyo tugendagenda mu butumwa bwiza, tugenda twumva ijambo ry'Imana, iyo wizeye Imana, Imana iragutabara, ikakugirira neza. Imana yacu iracyakora. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubwo buntu bwatumye Imana idukiza, ariko kandi ngo ntibigarukire kuri ako gakiza gusa, ngo kugira ngo mu gihe kizoza, mu minsi iri imbere y'agakiza, mu minsi iri inyuma y'agakiza, ngo bimenyekane by'ukuri yuko ari Imana ishobora kugira neza umuntu ikamuha itunga, ngo ibicishije muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Yesu abe icyubahiro. Ni bande kuva bakizwa babona ibintu bihinduka mu buzima bari basanzwe babayeho muri gusa atari bari? Murabona hari imishinga ntayo. Imana ishimwe. Yesu abe icyubahiro. Ngo kugira ngo mu bihe bizoza yerekane itunga riheruke ry'ubuntu bwayo. Mu ncamake, n'Imana iguha umugisha, uze wamubyibuka yuko uhawe kubw'ubuntu. Ni kasi. Ntacyo wari ufise urusha abandi, ntacyo wari ufise usumbya abandi. Kugirwa neza kwawe ntibikwe kuri byirato wogira, kuko ntacyo wari ufise usumbya abandi batagiriwe neza. Urabona Imana ibikora ngo kugira ngo yerekane itunga riheruke ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza biciye muri Kristo Yesu. Imana yanezerwa no kutugirira neza ibicishije muri ka gakiza no muri Kristo Yesu. Imana irifuza kuguha umugisha akakugirira neza ibicishije muri Kristo Yesu, ariko ngo nabyo nyene ni umuntu tugirwa n'Imana. Rero ngo umuntu ngo niko bwabakijije, ngo kubwo kwizera, ngo nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa, kugira ngo hoye kugira uwirarira, ngo hoye kugira uwirarira. Imana ishimwe. Ngo ubwo buntu bw'Imana nibwo bwadukijije, ngo biciye mu kwizera. Ijambo ry'Imana ngo kubwo kwizera twabaye abana b'Imana, twacitse abana b'Imana. Imana turaba ibona ubwo kwizera atari urubanza ruturiko, hanyuma igahitamo kutugirira neza ikaguha. Rero Pawulo akabyibutsa aba bantu uba ati ibyo Imana yabikoze kuva igihe mwizera, igihe kino mwizera Imana yabagiriye neza, ikitangwa kubahezagira, ibaha ubuntu. Ubuntu bwayo bucabugira burabahezagira. Imana idufashe cyane. Buri umwe yavuze ngo Imana itugirire ubuntu, ubuntu bugaca buduha abantu, hanyuma abantu nabo bagaca baduha ibintu byabo. Imana idufashe cyane. Iyo Imana ikugiriye ubuntu, nawe utokoresha kugira ngo uhezagirwe, ubone umugisha w'Imana. Yesu abe icyubahiro. Rero Imana ivuga ngo ni ingabire y'Imana, ngo ni ubuntu bw'Imana. Urabwo nyene ngo ni ingabire Imana yaduhaye, ni don, ni ingabire Imana yaduhaye, ngo kugira ngo hoye kugira umuntu yirata ibikorwa byiwe. Nukora cyane hanyuma ukabona byaciyemo, ntuze wirata ibikorwa, kuko ijambo ry'Imana ngo ni ingabire y'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Imana izabikubwiye, kuko n'abandi bantu bakoze cyane kurusha batashoboye guhabwa umugisha.
Mana dufashe cyane. Ngo rero ngo ni ingabire kugira ngo hore kugira wirata ibikorwa. Ngo nabyo nyine ntibyavuye kuri bikorwa kugira ngo hore kugira wirarira. Ngo kuko turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu, ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemo. Muri icyo gihe tumaze kwizera, Imana yakiduhindura ducika ibiremwa byayo, twagarukanye ishusho y'icyo Imana yifuza ko tubamo kera Imana ikirema umwana w'umuntu. Rero ijambo ry'Imana ngo turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu, ariko kandi iyi Imana iduhindura, iyi Imana iduha umugisha, ntabwo ibikora gusa kubw'ubusa, ngo ni kugira ngo dukore ibikorwa by'Imana twaremewe kera Imana ikiturema. Mu cyama Imana ikugiriye neza guhezagira, uze wibuke yuko Imana ibikoze kugira ngo ukore Imana. Imana ishimwe. Yesu agucyubahiro. Rero kino gitondo numva nifuza ko twirukanya kuri ubu buntu bw'Imana. Nashaka kubabwira ko hari umuntu twagiriwe kuba wicaye ahantu uyu munsi wumva icyo Imana ikiravuga n'ubuntu Imana yakugiriye. Kuba uhagaze hahandi uyu munsi wicara utonda buri munsi n'ubuntu bw'Imana wagiriwe, kuko hari abandi bantu benshi batameze nk'uko umeze. Ni ingabire ngo wakire ubwo buntu bw'Imana, hanyuma bugutere guca bugufi cyane, bigutere kumenya yuko Imana yabikoze kugira ngo by'ukuri igihe kimwe yerekanire ingabire yayo muri Kristo Yesu yatanze kuri wowe, ubuntu bw'Imana bushikira abandi bantu benshi, maze abantu benshi bahindukira Imana bakizwe ku bwawe. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Rero kino gitondo ndashaka ngo tubyibuke. Ushobora kuba uri ahantu umeze nka Mariya atakibona witeze, aleluya, ariko ndashaka kubwira ko Imana yakuzi n'ibyo uri, Imana irabizi. Imana ishimwe. Nanezerewe cyane kuko nasoma ry'amajambo, ijambo ry'Imana ngo mu kwezi kwa gatandatu Mariya icyo gihe ngo agenderwa n'umumarayika. Imana igituma umumarayika yavuga ati genda i Galilaya ahantu hitwa i Nazareti, hariyo umukobwa w'inkumi yitwa Mariya. Sinzi ko mwumva iyi description. Imana yari yatoranije umuntu kanaka, avuga ati uyu munsi muri uku kwezi nahisemo kugirira neza umuntu yitwa Mariya, kandi uwo muntu sinamuhusha, n'umuntu nsanzwe nzi n'umweko neza. Umumarayika namubwiye neza wagenda shikira, ati genda mu gisagara cy'i Galilaya, mu gisagara cy'Ingozi, hanyuma ushikire umuntu yitwa naka muri ya quartier yitwa Nazareti. Ushaka kuba uri Kinyami, ushaka kuba uri Kurubuye, ushaka kuba uri ahandi hantu kumuremera n'ahandi. Nashaka kubwira ko Imana yikubona, Imana yifuza kugira neza, ntabwo ikwitiranya habe na gato. Imana iza ifise intumbero kanaka yiteguye kukugira neza, kuko uwo munsi aba ari wewe wagiriwe ubuntu n'Imana. Imana ishimwe. Rero ituma umumarayika avuga ati genda, hariho umuntu uyu munsi yiteguye kugirira neza. Ngo kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Murabyumvaga abantu? Imana iramenya nawe ukomoka, iramenya na situation urimo uyu munsi. Kabagira umuntu akowe n'umugabo yitwa Yosefu, musore yitwa Yosefu. Mwese rero hari umuntu yiteguye kumugirira neza, avuga ati wo mu nzu ya Dawidi, ngo yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro, ugiriwe umuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Aleluya. Iyo yicaranye ati n'amahoro.
subira umwongere kandi ugire ubuntu. Irya gatatu, umwami Imana ari kumwe nawe. Haleluya, Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Haleluya, muntu wabuze amahoro akira amahoro y'Imana kiri gutora. Muntu utabwira byogenda akira ubuntu bw'Imana kiri gutora. Comme il maso ijambo ry'Imana rivuga nuko ngo umwami Imana ari kumwe nawe. Haleluya, Yesu ashimwe. Murazagiye nabo muri situation agakekeranya Imana ukumumenya kure yayo ukumumenya ahantu Imana itobira neza na muntu, ariko nashaka kubwira ko uyu munsi kino gitondo Imana mwese na mahoro akira mahoro y'Imana kandi ugira ubuntu n'Imana kandi sije gusa Imana yahisemo kuza ku ruhande rwawe. Imana iri ku ruhande rwawe uronka protection, uronka umugisha, uronka neza kw'Imana ibigutera ubwoba byose bikuvaho. Imana yiteguye kukurwanya. Mana ishimwe, Yesu agicyubahiro. Icyo gihe ngo Mariya cyumva yandamukanye bacagira ubwoba bati none kandi ndamukanye mu buryo asanzwe ntahora numva ko ari amakuru meza nakiriye uyu munsi, ntahora numva bacahagarika umutima agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba kuko Imana yamutumye ko yiteguye guhindura ubuzima Mariya yarasanzwe arimo. Ijambo ry'Imana kugira ngo umumarayika aramubwira kandi bati nacutinya Mariya ngo kuko iyo ubuntu n'Imana mumbe uzosamira byari umuhungu kandi uzumwite Yesu. Mana ishimwe, Yesu agicyubahiro. Imana avuga ati reka gukekeranya Imana, reka gukekeranya ibyo ndiko nakubwira, reka kugira ubwoba, reka kwiyumvira iyo bizoca, reka kwiyumvira ukuntu bizogenda utabibona. Birekera Imana, reka Imana arayikora kuko uyu munsi wagira ubuntu n'Imana igihe cyawe cyo guhindura ibihe. Haleluya, Mana ishimwe, Yesu agicyubahiro. Iyo Imana ikugiriye ubuntu iguhindurira ibihe. Haleluya, si ibintu uba wamehitana mba, si ibintu uba wabonesha amaso yawe, si ibintu uba muri kuraboneza inzira docamo ubona byana. Reka namba ntaco Imana ihagararako. Ushobora kuba uri kuraraba abagirwa neza ukaba kategori barimo ukamumenya ubwawe si wowe usanzwe urimo. Kumure abantu bakora hejuru baguzi ukabona tubikubona turi hejuru yawe ukibaza ngo ni wowe wonyine. Oya, iyi Imana ikugiriye ubuntu nta kintu na kimwe ihagararako, ikugirira ubuntu maze ikakugirira neza. La grâce, ubuntu bw'Imana burengera ibintu byose abantu bashobora guhagarara. Umuntu akagirwa neza n'Imana. Mana ishimwe, Yesu agicyubahiro. Igendo nk'akazi nageze gushika intare hari muri Louange ndiko ndasenga bari tukiri hariya muri Prona. Nicara inyuma muri kwa ndiko ndasenga Imana, numva nyine ndakeneye akazi, saba Imana akazi. Louange irahera sinamenye ko abandi batashe kandi umama mu isaha yose ndiko ndasenga Imana. Uwo munsi usohotse nageze kuri mesi ndiko ndataha ikinyanga nza numva telefone weje saa 3 diplome yawe uzoba washikanye imbere. Kuko kwihebura mu mutima mu nyuma ndavyiyumviriye ko icyo gihe ngiye ishuri navuze ati nzongisha amakonforote nka 10 niyahera nzoca menya ko atakazi ka leta byo nzokora cyane kuri ibyo wabivuze. Zari zaraheze atayobise cyane nabwo ati ubundi n'ibyabo n'icyaskanisha bya original cyambariye muri hima y'ibintu hazibiri none muri telefone gatereka watanze diplome itari eduzane iri conforme kandi sabuni zo n'ibishikira cyogera n'indino kamujyo kugisha amakonformite kugira ngo ngayirunike
bijya guhera nka saa 8 biramurumva ko volcano naho zanyamuka zari gushingurira muri nyuma y'amasaha 2 gusa. Saa 10 zigera itarashikayo sinzi n'ikibazo imodokari yagize, ubona byari bintorera y'injanire yagiye kwitora ishikana yo saa 12 kuko wari umunsi wanjye wo kugira ubuntu n'Imana watwara resources zimene ubundi dutaha saa 11:30 ariko icyo gihe nyuma ya saa 12 yawe nta n'abantu bakira muri ayo masaha, ariko icyo gihe bwetse hari umuntu azanye ibyangombwa by'umuntu ugati mu ikaze yinjire aze kuko Imana yakubwiye ubuntu irarengana ibintu byose by'amapresipe. Haleluya. Reka kuraba ibyo udakwiye, reka kuraba ibyo usanga udafise abandi bantu bafise kumbure wumva ko mbega iby'Imana uhagararako. Reka Imana ikore uyu munsi ari igihe cyawe cyo gutabara. Mana ishimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Rero numva nifuza ko dusenga Imana kino gitondo. Ndarangije reka duce gusenga Imana. Mana yabwiye Mariya ngo yatutinya kuko uyu munsi Imana ikugiriye ubuntu. Yatubwira ubwoba kuko uyu munsi ari uwawe utabara. Shira ubwoba, reka kugira ubwoba, reka kuraba ibiguteye ubwoba uburemerezi bwabyo uyu munsi biri, ariko izere Imana, humuka amaso wizere Imana. Yesu ariteguye kukugirira neza kino gitondo. Yesu ariteguye kugutabara kino gitondo. Niba urimo wumva wifuza gusengerwa mu buryo buri special, gasaba kino gitondo utuvyaguka gusenga Imana. Uyu munsi Imana yiteguye kukugirira neza, uyu munsi Imana yiteguye kugutabara, uyu munsi Imana yaserutse ku bwawe kugira ngo igirire neza ubuzima bwawe, ubuhindurire ibihe. Twakiriye ukwezi kw'impinduka, ushobora kuba bitahindutse itariki ya mbere gushika kuri 17, ariko guhera uyu munsi itariki 18 Imana yashaka guhindurira ibihe, ubuzima bwawe bugahinduka, ibintu bigahinduka, abantu bagatangara kugira neza kw'Imana kwashitse ku buzima bwawe. Sinzi ibigutera ubwoba, sinzi ibyo uri kuracamo uyu munsi, ariko Yesu yaserutse, Yesu yamanutse, ariko amanura amahoro. Imana igiye guserukana amahoro mu buzima bwawe, igiye guserukana amahoro mu muryango wawe, kandi kugiriye umuntu kugira ngo uhabwe umugisha mu gihe kizoza nk'ingaruka y'agakiza twakiriye. Akiri kugira neza kw'Imana, hanyuma byaguruke dusenga Imana. Yesu yiteguye kugutabara. Imana ibahezagire cyane. Ijoro ry'umubuzima